Ifatwa ry'umujyi wa Uvira hariya muri Kivu y'Amajyepfo rikomeje kugenda rikurura ibibazo bitandukanye cyane cyane muri diplomasi z'ibihugu. Ubu ngubu icyo tugiye kugarukaho ntabwo ari ikindi ni umwuka mubi wamaze kuvuka hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Amerika iri gushinja u Rwanda ikintu gikomeye. U Rwanda narwo rurimo kubisobanura, intambara y'amagambo niko twabyita ikaba yavutse hagati y'ibihugu byombi. Ese byifashe biti? Byose nibyo tugiye kugarukaho. Wowe rero wihwema kudukurikira, kora subscribe, kora share, kora like no muri komenti utubwire uko ibintu bimeze, dukomeze tujye twibanira. Reka rero tudatinze tugaruke muri iyi nkuru yacu, ariko muri ubu buryo. Kuwa gatanu niho ibintu byatangiye. Mbere yuko tugera ku bibaye nonaha kuri iki cyumweru, kuwa gatanu nibwo ibintu byatangiye. Mu kanama k'umutekano ka Loni uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Mike Waltz yarateruye ashinja u Rwanda yuko ngo rufasha umutwe wa M23, ndetse asobanura n'urugendo rukomeye rw'u Rwanda mu bijyanye no gufasha uyu mutwe. Byari ibirego mu by'ukuri bihambaye, bikomeye cyane, avuga yuko u Rwanda ngo ruha M23 intwaro ndetse rukanayiha abasirikare. Akavuga yuko ngo ari ikintu giteye ubwoba cyangwa se gisa naho cyaciye intege cyangwa cyashyize ikimwaro kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Uyu mugabo Mike Waltz yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze kandi yumva yarahemukiwe n'u Rwanda kubera ngo intambara zikomeje kuba hari mu burasirazuba bwa Kongo. Yasaga n'umuntu uvugana ishavu. Uyu Waltz yavuze ko mu by'ukuri babona uburemere ndetse ngo n'ubuhanga bukoreshwa n'u Rwanda mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo, ngo bakabona yuko ngo ari ibintu bihambaye. Avuga ko ngo kuva muri 2021 u Rwanda ngo rugenzura umufatanyabikorwa warwo M23 hamwe ngo n'ishami rya politiki rya M23 ari ryo ryitwa AFC, kandi ngo rukoresha uyu mutwe ndetse na ririya shami kugira ngo rubashe ngo kugera ku nyungu zarwo za politike mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mwambasaderi wa Amerika muri Loni niwe duhereyeho ku magambo ye kugira ngo tuze guhita tujya noneho mu bindi, turebe noneho ibivuzwe none ahangaha. Uyu nguyu uhagarariye Amerika yavuze ko ngo u Rwanda ngo rwagize uruhare rukomeye mu gutegura no gushyira mu bikorwa intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ngaho rumaze imyaka ruhama M23 na AFC ari ubuyobozi bwa gisirikare n'ubwa politike mu myaka myinshi, ngo u Rwanda rubaha ubufasha butandukanye. Ingabo z'u Rwanda ngo zahaye M23 ibikoresho ngo ziyifasha kwitegura mu itunganwa ry'ibitero, ngo bahabwa training cyangwa n'inyigisho. Hagati aho ngo u Rwanda ngo rwohereza abasirikare hagati y'5,000 na 7,000 gufatanya na M23 mu kurwana. Kandi ngo u Rwanda ngo rwohereje ibisasu byinshi bya misile zo mu bwoko bwa Soro Air hamwe n'intwaro zikomeye mu gufasha M23 mu ntambara yayo na RDC. Avuga ko ngo Amerika ifite amakuru yizewe yerekana ko u Rwanda na M23 ngo baba ngo barongereye imbaraga nyinshi cyane mu kuzana indege za drone, ngo hamwe noneho ngo n'ibisasu ngo bya muzinga. Noneho ngo kandi ngo izo ndege ngo zikaba ziri gukoreshwa mu ntambara, ndetse ngo ibyo bisasu ngo bikaba ngo biri mu ntuza ngo biri no mu byafashije mu kurasa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi ngo bikaba ngo byerekana ko ngo iyi myitwarire y'u Rwanda ngo igiye kugeza akarere mu ntambara yose. Ni ukuvuga ngo akarere kose kagiye kujya mu ntambara. Iyo ni amagambo y'uriya
Mugabo Mike uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye. Amagambo akomeye cyane akavuga ko kubw'ibyo aho kuba urugendo rugana ku mahoro nk'uko twabibonye mu byumweru bishize ku buyobozi bwa Donald Trump, u Rwanda ngo rurimo rurashora akarere mu mutekano muke n'intambara ikomeje kugenda yiyongera. Abakungu u Rwanda ngo rukomeje ngo kugenda ngo rushyira ngo ibisasu ngo bya misile byitwa Solar Air kandi ngo rugakomeza gukora ibikorwa byo guhungabanya no kuyobya itumanaho, ngo ibi bikaba bibangamira ngo ibikorwa bitandukanye birimo kugenda bikorwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibintu yagarutseho. Ariko noneho reka turebe kubije nonaha, tuve ku wa gatanu, reka twigarukire nonaha ngaha. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio we abyutse ashinja u Rwanda ko ngo rwishe amasezerano ya Washington. Ni amagambo mu by'ukuri n'ubundi akurikiye igitutu kimaze iminsi kiri ku Rwanda kuva intambara yakongera kubura mu burasirazuba bwa Kongo hara muri Kivu y'Amajyepfo, bigatuma M23 inafata uriya mujyi wa Uvira. Marco Rubio yaranditse ati ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo ati birerekana neza nashiti ko ari ukwica amasezerano ya Washington yasinywe na President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kandi iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye kugira icyo gikora kugira ngo amasezerano Donald Trump yatanze arindwe kuri indi sezerano, kugira ngo ibyo yasezeranye bikorwe, bishyirwe mu bikorwa. Niko Rubio yanditse. Uyu ni umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga. Ati biragaragara ko u Rwanda rurimo kwica amasezerano ya Washington. Ati kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo Trump yasezeranye muri ayo masezerano bigerweho. Ikintu gikomeye cyane avuze uyu mugabo, bigahura noneho na biriya byavuzwe na Ambasaderi Mike Waltz hariya mu kanama k'umutekano ka Loni. Ku ruhande rw'u Rwanda rero, ku ruhande rw'u Rwanda nabo ntabwo bacecetse. Ariyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo u Rwanda rushinjwe ibintu bikomeye, ariko noneho turebe ese mu by'ukuri u Rwanda rwo turabivugaho iki? Kwica amasezerano ya Washington, gufasha M23, kuyiha drone, ibisasu bikomeye cyane bya rutura byarashe mu Burundi, byose none Amerika igatanga conclusion y'uko u Rwanda ngo rugiye gushoza intambara y'akarere, intambara ikomeye cyane izajyamo ibindi bihugu. Ku ruhande rw'u Rwanda reka tubanze turebe ibya Martin Ngoga uruhagarariye muri Loni. We ni ukuvuga ngo agaragaza ko imirwano yadutse muri Kivu y'Amajyepfo yatewe no kurenga ku gahenge kw'ingabo za RDC, iz'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, umutwe wa FDL n'abacancuro, kandi ngo mbere hose Leta ya Kongo yigambye ko izarengaho bitandukanye n'ibyemerewe mu biganiro by'amahoro bya Doha, kuko Leta ya Kongo yavugaga ko izakemura ikibazo mu buryo bwa gisirikare. Uwajya kureba rero ngo ingabo z'u Burundi, iza Kongo Mayimayi bamaze igihe ngo bafunze inzira zose abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko. Ibi ngibi bikaba byari bigamije kubicisha inzara. Wareba noneho n'ibindi bitero byagiye bikorwa byose, uyu mugabo akavuga ati twaravuze nimwatwumva. None ikibazo aho kigeze kibaye amagasa. Wasesengura rero ukareba ese koko ibyo Amerika iri gushinja u Rwanda ni ibintu birureba, kuko urebye ikibazo gihari kiraruta kure iriya mirwano yongeye kubura muri Kivu y'Amajyepfo. Mbere gato y'uko ari amasezerano ya Amerika n'u Rwanda sinywa, harashize igihe kinini hari amajwi y'umutwe wa M23 avuga ko ibintu bikomeje guhindura isura hafi y'umupaka w'u Burundi, ndetse uyu mutwe ugasaba amahanga kutarebera ibiri kuba. Icyo gihe ibiganiro mu by'ukuri byari birimbanyije hagati y'u Rwanda na Kongo i Washington.
ari nako M23 nayo ica gutya ku ruhande ikagidoha ikaganira na Kongo. Kugera mu kwezi kwa 10 ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zari zimaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye bya Uvira no mu misozi ya Mwenga. Ndetse no ku ruhande rwa Kinshasa hari hakomeje imyiteguro ikomeye, kuko hari abacancuro babarirwa mu bihumbi bo muri Colombia na El Salvador bahawe ikiraka n'umunyamerika witwa Eric Prince ufite ikitwa Blackwater. Nyine ni societe itanga izi service z'abacancuro yitwa Blackwater. Icyo gihe niwo mubyibuka neza, u Rwanda rwagaragaje ko imyitwarire ya Kongo n'u Burundi iteye inkeke, ndetse ko ibyo ngibyo byose byagiye uretse no kubigaragaza mu itangazamakuru n'abahuza bagiye babyerekwa. Nta kintu na kimwe mu by'ukuri byakozwe kigeze gikorwa, kugera n'aho ingabo z'u Burundi zikomeje kugota uduce turimo za Minembwe, za Remera n'ahandi hose ntihagire ikintu gikorwa. Ni ukuvuga rero muri Nzeri abaturage b'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo batangiye kwimwa amazi, batangira gufatwa, baricwa, bashaka ko haba ubwicanyi abo baturage bose bakicwa, bikozwe n'u Burundi, bikozwe na Kongo. Ibintu byakomeje no gufata umurego bigera mu minsi isatira isinywa ry'amasezerano, ari bwo M23 yavuga ko igiye gutabara abari kwicwa. Ni ukuvuga ngo aho ngaho mu by'ukuri ibyo bikorwa by'u Burundi na Kongo no haturutse intambara yatangiye bundi bushya. Ntabwo urebye kuvana mbere ntabwo M23 yari igamije gufata Uvira nk'uko amakuru abivuga. Icyo bakoreraga gusa byari ukwirwanaho bagabwaho ibitero, ndetse n'Abanyamerika bari babizi, Abanyakatari nabo bari babizi yuko M23 ikikora ari ukwirwanaho mu gihe igabweho igitero. Ni ukuvuga ngo igikomeje kwibazwa, ese imirwano yubuye mu gihe cy'amasezerano, mu gihe isi yose yari hanze amaso akarere yumva ko ibintu bigiye gukemuka, mu by'ukuri nize mbaraga zashyizwemo kugira ngo ibyagaragaraga ko biri kwibazwa cyangwa biri kurekaramwa kuri ariya masezerano n'ibyagombaga kubanza gukorwa hakozwe iki? Icyo nicyo kintu abantu bakomeje kugenda bibaza. Ibi bintu rero bya Amerika ishinja u Rwanda ni ibintu mu by'ukuri ugiye kwitegereza neza, urebye ko ibintu bihagaze, mu gihe nanone umutwe wa FDLR ugira gutyo gifite ubushobozi, ni ibintu bingibi byo kuvuga gushinja u Rwanda gufasha M23 nabateguza ko ari ibintu bizahoraho, kuko uyu mutwe cyangwa se n'abandi bantu bazakomeza gutanga amafaranga kugira ngo hakorwe propaganda igaragaza ibyo u Rwanda rwakoze n'ibyo rutakoze. Ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu bakwiye kwiyumvisha. FDLR iri hariya iracyari ikibazo. Ese leta ya Kongo ko yahawe umukoro wo kurandura FDLR ugeze hehe? Nta na kimwe kirakorwa. U Rwanda kandi rwatanze kondisiyo ko rutazakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR yaba itaragira ibiki, itararandurwa. Ese koko ibi bintu tubihe ayaye mahirwe? Noneho mu gihe u Rwanda se rwakomeza gushyirwaho iki gitutu, ibi ngibyo biri buze gusobanurwa gute? Urebye ukurikiye iki kibazo, hari amateka yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka azongera akisubira. Gusa bwo ntabwo igitutu cyari cyinshi. Ni ukuvuga ngo ibintu bizageraho byumvikane neza nk'uko M23 yafashe Bukavu bakavuga, igafata Goma hakavuga ibintu, n'ubu ngubu niko ngende mo kubona ibintu bizarangira, kuko byanze bikunze M23 ntabwo izava Uvira, ahubwo hazavugwa ikindi, hashakwe uko bari buze kubisokoza uko byogosha. Nicyo kigaragara kigomba kuzabaho mu gushakira igisubizo iki kibazo. Reka turebe rero noneho dukomeze turebe n'izindi ngingo mu kanya kari buze gukurikiraho, ariko jya muri comment nawe tubwire icyo ubona
u Rwanda rwakora cyangwa Amerika ishobora gukora, ingaruka bishobora kuza kugira, ese ni intambara y'akarere? Tuze kubana no mu yandi makuru.